Anay ko! Apay nga indurunak, mama! Dinak awagan iti mama. Tamadurmenak ka! Samsamantong kalangarudan, natangken pa iti ulom. Manipod ita. Saan kan ang makarwar dito'y mansyon? Tapno maaday wamon dayjay aropat kwarta. Sa bulan ni Anaya, ay ayatag, kan ay ayatan nagmat ni Anaya. Ni Angeli, ti maibagay kan ka. Saan kat adayjay a babae? Agkasar kayo kan ni Angeli. Kunam, akay kayatnak. Kunam, nga ay ayatanak. Apay, apanawanak. Iti amin ang puso kan kararuhan. Inayat ka mo na. Ay, ayatan ka mo na. Apay nga ron, apanawanak. Para iti pagimbagam da ito'y nga aramid. Diyak kaya't amay sagmaga. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Anaya! Awanasim ka niyan! Di na karagupan! Ulpot ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Tigasat. Pakasaritaan apag talaytayan dagiti agduduma apasamak iti biag. Agduduma apan nubok. Ano maminsan? Ti ammo ti maseknan. Ket awan resat dagiti saem ken ladingit nga inna mapaspasaran. Ngem iti itatangkayag ti init. Kagiddanday ta ti ilelenek dakiti pait ken liday. Ket maipasngay tinapintas a. Gasat. Tigasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Tigasat. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Agyaman kami iti panangtarabayo iti kalkalpas apakasaritaan. Iti daytoy agundaway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Anamnamaan mi amang tedlinglingay kada kayo amin. Ngamsakbay na, alaen mi daytoy agundaway tapno agyaman kada kayo anang tarabay iti kalkalpas a drama. Sapay lakoma, tanakaibati kami iti napintas ken pagtuladan nya adal. Mapadayawan kami manen amang isagot iti kabarbaro a drama ket no addaman madakamat a lugar. Nagan, ken kaarngi apadas dagiti dumdumngeg. Daytoy ket saan anay kagara. No diket nagtaod amin iti kapanunutan ti manurat. No addaan nakyo adumdumngeg. Bantayan nyo anaimbag. Ket ipakaawat kadakwada. Dagiti dialogo
wenno pagteng ang maaramat iti daytoy nga istorya. Itagagayem, denggen nyo ti kabarbaro a drama a napaulwan. Ti Gasak. Apay ngay nataykan, Papa. Apay pinanawan na. Asino ngay itan, ti Papa? Papa! Papa! Sigilaan, Monray Barok. Ay na, wow! Ipulos mo ti sangit mo. Ay na, wow! Palugod am arumwartilwam. Tapno mabang-aran tirik nam. Ay na, wow! Tata Milyong, awanan ni Papak. Awanan ti mangipat matag kanyak. Sana balay. At da kami amang ipatpatigkan ka, Munray. Saan da ka baybayan? Ay na! Wow! Nagsakit si marukong ko. Tagilat matanti ipupusay tinagsingpahit nga, ma'am. Pinatay na ni Papak, Tata Milyong. Winya raw. Awan puso dagiti ng patay ni Sir Luisito. Awan na sida. Nakasingsingpot matatao. Nga mapay ngay naramid dati gasto ikan kuwana. Ay na, wow, aya. Ay, sige. Harako panaklang Monray. Sige lang, Banok. Di mo laplap dan tisangit mo, wine. Ibolos mo. Sige, harako panaklang Banok. Malyo, adda ka matlagayam ditoy. Nagado ang trabaho ijay kusina. Ingkag trabaho. Ay na, wow. Ay, uwain, Ma'am Ariela. Apay ngay anatay ni Papa, Mama. Wen nga rod, Monre. Ayot ti asino man anang aramid iti kastoy iti amam. Iho. Pagpayadak iti nangina. Mama! Sana bali. Tamad naman ti investigasyon iti panakapaltog ti amam. Patsyag nga iti mabiit. Madoktalan ti kinasyasino ti kriminal. Mama! Ala, mapankan iti salad mo. Ingka aginanan, iho. Maturog ka, tanapuyat ka idirabi. Sa anak ang makaturog, Mama? Alahan, umaykan, tay tulod kan iti silid mo, Monre, iho. Kamon, saan kumaan natanggan ti ulo? Well, ala, mapantan iti silid mo. Ay na, wow. Apay ngayon napasamak ti kastoygan ka, Sir Luisito. Si kapay mo ta nakasingsing ti pinatay na. Ayun na imatan. Nagadwa man librong dita. Dagiti kunibar. Dagiti ripest. Dagiti tatakaw. Huldapar, kurakot, drug addict, and dagiti... Lakay Malyo. Sumruman ng tabalbaltik mo. Ay na, wow! Niroko, mate. Awan mo't balbaltik ko, Kanyang awan. Nagpadaan yun ka ni Monray abagtik.
Saan matabagtit ni Munre, ah? Ubing-ubing laing day, jay. Naudi laing ti panunot na iti taon na. Angam sana bagtit ni Munre. Amo ka, ngay sakit mo. Tagpakata kayo nga dabal, baltik na. Ay na, wow! Nagsakit ba't ti kasta pa nagsasawamon, Rocco? Katpudlo mo ta. Agin inaw ka nga magsangsangit kakit din. Agtad-tad-tad tilwam itin inawam. Saan madaing sardang ko nga rodan tinagsangit? Kita am tatrabaho ma. Sayatam. Inton ko ang sinukatan na ka ni Ma'am Ariela babaunan. Na, Agtrabaho ka na imbag. Kung saan nakapapanawon ti amo ta di daw. ay na. Wow! Lasto ka talaga data, Rocco. Kunamit lang na asinaw. Nagsasaw, kasla iso ti boss. Ay na, wow! Agpada kami mitla masusulduan di ti mansyawn. Das kikik naglastog day tatao. Agyaman at na ano sak. Tano sa bali laeng. Ay nabayagin na dinanog ko timoging na. Mama, Oh, apay arimwar ka iti silid mo, Monri, iho. Kunak mo't amaturog ka. yak makaturog, mama. Kaya't ko kantaan ni Papa. Inalak ti gitarak, mama. Ay na Monri, dinan mangeg ti panagkantam. Awan sirbi dayta. Kaya't ko kantaan ni Papa, mama. Monri, saan kumaanatang kanti ulom? Kaya't ko kantaan ni Papa. Kababain ka dagiti tao. Umay kakit din, mapanta iti silid mo. Kayat ni Papa, nukan kantaak, mama. Sige man laangan. Sige. Uray dwala nga rod alinya. Gusto. Ala, darasam. Papa, para ken kada ito'y akantak. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and undo for sure. Ay na wow! Man ti umay nakilamay ang kabagyan ni Sir Luis ito. Ha? At daman, at ayun nakabagyan na ida. Hey. Oo na yan, anakas ang tinagtungpalan tinakasingsingpot nga hamawk. Kabsat. Ay na wow! Ay, anya tayo jay kapsat? Mabalin at tanawan ti bangkay ni Sir Luisito, kabsat. Sino da ka day? Kabagyan yun ni Sir Luisito? Ay na wow! Ay isaan. Ay. Natulungan nakidi ni Sir Luisito, kabsat. No saan nagapukan kwa na nalabit, natayak itan. Isu ngamin tinang paagas kanyak, idi nagsakitak. Managtulong ngamin ni Sir Luisito. Kat nadamag ko ti panakatay na, isu ngayon kagumaak ti may. Ay. At daimat ko asabong para kankwana, kabsat. Sige, umay ka. Kuyugan ka mapanitayan tilungon, kapsat. Asino dayjay a babae, Malyong? Ay nawaw. Natulungan ka no dahil Sir Luisito, madam. Nagdungrit? Apay a pinastrak mo.
Kung ano, mapalubusan ti amin nyo may mangtanaw iti bangkay, madam. Ala, ingka papanawan, Malyong. Kababain, pasig ababak ng atataw dagiti adda ditoy. Ay, nawaw! Awan mo dakis na, no? Malyong, Uwan, madam. Inakpapanawin na. Luisito! Ha? Maudin nga daw mo ita. Ay, sus. Maudin na pan nakakita mi kanika. Ay, Nagsakit ti ipapanaw mo. Luisito! Asawa! Ay, sus. Ay, nawaw. Oo, na yan. Di pa nagrungaab ni Ma'am Ariela. Ay, itala ang makita ngagsangit iti hustaw. Oo, naimot nga minin, tinapasamak kin ni sir. Ay, Ang kupit! Ha? ay, sus. Ay, nawaw. Ay, madam. 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 Ay, nawaw. Ay, itaray na kayo kadi di ospital, madam. May payandak. Ah, May payandak laang Malyong. Ay, Uwan. Ay, nawaw. Uwan, madam. Nagbitmatan ti pan nakalamay ni Sir Luisito. Rokaw. Pinaitabon mo't adagosan ni Madam Ariela. Awan maturayan tayo nakabagyan ni Sir Luisito kat. Tanatay mo ti kakaisuna kabsat na. Ay, nawaw. Sa bagay matkidi ado pa lako ba ti umay makipagrit na. Ngam nakigtot da, tanaitabon mo't adagosan. Kan basit ti may akabagyan ni Sir niya. Wen, lakay Malyong. Natayon ti bak akabsat na. At tayo nakakabagyan na dagiti imay. Ay, na yan. Limited ti pulida niya, Rukaw. Ay, nawaw. Roko, Ay, nakasukat ka kadi. Wen, madam. Mapantagarudan, tamangan numaladawak iti papanak. Hoy, lakay Malyong. Ha? Di ka manin ag senyorito dito'y balay ni Romwarak, Agdalus ka iti garahe. Labaam amin na kurtina kas kadako brekama. Kantay karpet iti salas. Labaam. Kalpasan na, punasam amin atawa kas kadadiding. Naawatam, ken digusem tupay dagiti aso. Ay, nawaw. Nagadumat yan, madam. Kat, agreklamo ka? Trabahong nga roday ta kas babaunan? Ay, nawaw. Dahil ti Sir Luisito, saan nakaparparigatan niya Sa trabaho? bali, daydiser mo. Sa bali, akmat. Ha? Ha! Nareklamo ka launay. Ibagam no masadsadot kan. Tamangala ako niti sa bali ababaunan. Ha? Ay, nawaw. Ay, Ha! ay. No apay ngamin alakay ti innaladay di Luisito ababaunan. Ha! Ala, mapantan, Roko. Wen, madam. Hoy, agtrabaho ka. Wen! Diyos kay. Naglastok tayo Roko. Ay, nawaw. Pagbalinandak mati nakaslanwang. Kurang na lang yun na pagaraduan na kung dito'y dakalabalay. Ay. No apay ngamin anatay kan Sir Luisito. Awanan tinasimpot nga amaw. Awanan ti mangisakit kanyak. No kas dyan nga ag tigre-tigre ni Madam Mariela. Apay ngamin anatay kan aya Sir Luisito. Nagado mabalin na matay dito. Ngamdo apay asikapay laing ti pinatay da. Ay, nawaw
Napanan ni Mama. Tata Malyong. Ay nawaw! Apay, sana nagpakadakin ka aya. Munre. Saan, Tata? Ay, jakmet amaw, tawan karbang ngagdamag. Amumatin ni mamam. Suwapang dayjay. Ay, di nakipulpulong Wine. Wen, Tata. Ngem panagkunak. Mapan na siguro i-follow up ti kaso day di papam. Sapay kuma, tamay daras ti investigasyon, dagiti otoridad. Tapno matiliwan tawanan bain na ng patay iti amam. Barok. Nagsakit ti barukong ko, Tata. Kasla adda maipit no agangasak. Anya? Ha? Anya day tanyay? Ay, ang mga nubunga laeng ti panagsangsangit mo day tay ti kalabos ngal daw. Pero, pilit mo nyaklunan ti kinapod no. Wan? Agpatingkala siguron ijay ti biyak ni papam. Wen, Tata Malyong. Addan iti sidong ni Apo Diyos ni Papa. Kaasimat ni Monre. Ay nawaw, numabalin la ko ma. Siya kon ti agbalin amay kadwa nga mana. Ay, numabalin la ko ma. Apayakit kita, anak. Tata Malyong. Ha? Ay nawaw. Ay, awan baraw. Ay, kwa. Nagtair ka ngamin. Sige tayo tuloy ko ter aramidak. Wen, taamangan no kalat asumangpet ni mamam. Agungit tumanay. Ay, tulungan ka, Tata. Lakay kan. Ay, saan? Nakapsut kan. Ay, nawaw. Napigsaak pa'y met, Munre. Titawan ko latilakay. Hangam tibagik. Napigsapay. Kita dagiti masyal ko. Nagtatangkan, Munre. Dagi-dagi na na. Naornongan kay tipuyat. Balok. Ti anak ko. Hello, Anjali. Hello, Mami. Kumusta kayon? Ayos lata. Apay nga itakalaan nga umawag. Nawagan ka, di mo sungbatan. Nagadun ti mensahik iti messenger mo, idinatay ni Titong Luisito. Angam apay adi mo sungbatan. Nabasa mo't dagiti chat ko kan ka. Angam apay adi ka agreply. Pasensyan, Mami. Busy. Una yan. Para ag-text laang, di mo pa'y masango. Sorry, Mami. Sana bale. Agawid ako ni Timabiit. Agbakasyon kan? Wan, Mami. Agnanayonan a bakasyon. Sige. Bye. Hello. Mabit lang. Anjali. Inidapnan. Agbakasyon ka nun, iti agnanayon. Saan nga tan nga agsubli, ijay abroad? Malyong, sumangpet iti mabiit ti anak ko manipod abroad. Manayunan ti pagserbyam. Ay nawaw. Makitak mo't lang yan iti personal ti anak yu ti kinapalasang. Ay, anay ko. Ay na, wow. Ha! Masapul pa'y laabalik samday taaya. Ay, suri, madam. Sa nabalay, tapod numat, madam. San aya? Ay, nawaw. Ha! Wen! Ngam imbilang day di Luisito, kaspudpud nung anak na ni Angeli. Ay, wain, amok day ka, madam. Tana istorya day di Sir Luisito day ta kanyak. Ay, nawaw. Naaklon na kano ti anak mo. Iso nga inasawa na kalata. Nagdin na kayo, aging ganaadaan kayo iti anak.
nga iso ni Monre, madam. Nakaado ka manen iti istorya. Ha! Salawasaw ka at talaga. Ay nawaw! Ni Madam Mike. Ay iwan gaya, madam. Kinachat ko ti anak ko iti rabi ay. Pagaw-awidin nak, tayo nakanuagin na nakay. Anya? Imbagak ngamin anasakit ti sikat ko. Kat nakunana, nga amangan no mapambanuga ng trabaho dito. Ay isong agbakasyonak payla ka na, aginanaak paylaing madam. Anya kamutan, Malyong. Pabigla-bigla kamat. Imbagakla asumangpat ti anak ko, agbakasyon kamutan. Ay nawaw! Nera na lang mata, madam. Awan ti agbakasyon. Abay ngay, madam! Kat karbang agmatagbakasyon na babaunain. Ha! Abay, dagiti lamang opisina ti aksiklib aya. Uray madda kami ababaw na. Nasakit mat nga ro ti sikat ko, madam. Ha! Ay, anay. Anay ko. Nakaado ka na. Anay. Naglaing ka nga agrason. Sige, sige. Agawid ka. Uray agbakasyon kan iti agnanayon. Awan bibiyang ko. Saan kayo nga agsubli ijay, tatang? Aginana kayo kitin. Kabailan kayo abyagan. Nga uray saan kayo nga agtrabaho. Ay nawaw. Saan anak ka? Kabailak pa'y matagtrabaho. Kan maasya na kinimunray. Saan ko basta mapanawan? Di ka di special child nga anak ti amo yo akanayon nyo nga istoryaan kanya, tatang? Ay wine, anak ka. Ay, jak nagpakadakin ko na. Ta sigurado di nagpalubusan. Kayat nak ni Munray, anak ka. Ta nasingpet akin ko na. Kasta ka di, tatang? Ay wine. Ay nawaw. Iso nga agsubli ak tumitlaan. Ta mga no makatumpong da iti tangsit ababaw na. Ketangsitan na ni Munray. Ay kaasimot jay ubeng. Napatagan ni Munray kanya. Nabayag matan ang nagpaayak ijay dakkel abalay. Ala tangay agpilit kayo. Makaamu kayo nga rod, tatang. Kumusta ka, Monray? Malmalday, manang Angeli. Apay ngay, adi ka imay idinatay ni Papa. Awanan ni Papa. Pinatay da ni Papa. Busy ak ngamin, Monray. Awanan ni Papa. Natayan. Wen, amok. Mabalin ka di, Monray? No imbagam iti na minsan, huston. Wen? Ha? Laglagi pa makanayon dayta, wen? No imbagam iti na minsan, huston. Di mon ulit-ulitan, tamakulitan ti agdengdengagkan ka. Okay? Wan manang Angeli. Natayan ni Papa. Monray, may sa kumalaang tisao. Wan manang Angeli. Ita, taawanan ni Tito Luisito. Awanan ti kabain ko dito eh. Iso nga agnaadak matan dito eh. Okay? Wan manang. Mayat tapno adda kadwami. Kan, noan niya ti bagak, masapul nga agtungpal ka. Di naksuksukiran, okay? Tanusukiran nak. Dakes ka kanyak, Monray. Ha? Anya ti agururay agasat, ti bida tayo iti daytoy apakasaritaan? Gagayem, di uliwana dinggen, ti tuloy ti kabarbaro apakasaritaan tayo anapauluan. Ti Gasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimat direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon.
iti gasat. Agyaman kami itingkay panang tarabay.